Twongeye kubirizaho bakunzi bacu uyu munsi ni tariki 9 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 muri studio za Master TV 1 muri kumwe na Master Fred nuge kubagezaho amakuru yacu turaza kuyahera mu misozi miremire y'Umurenge tumanuke mu mujyi wa Uvira nyuma tuze kurangiriza muri Plaine de la Ruzizi tukaba tubasaba kubana natwe nawe uje uri musha turagusaba kuba wakora subscribe kugira ngo uzubasha kwikana amakuru yacu uko bukeye nuko bwije. Mu nkengero za commune ya Minembwe mu majepfo mu majaruguru mu burasirazuba mu burengerazuba haravugwa ibitero byinshi cyane. Ibitero bikaba bihashitse nyuma yuko ku itariki 3, itariki 4, itariki 5 z'ukwezi kwa karindwi mu mujyi wa Uvira haje ingabo nyinshi cyane zivuye Kalemi ubwo zaciye inzira y'amazi zikabasha guhurukira mu mujyi wa Uvira. Izi ngabo zimwe zazamutse imisozi miremire y'Umurenge, izindi ziyeza umuhanda wa Baraka ziza guhurukira mu nkengero za Rugezi, izindi n'ubundi zirakomeza zija mu Rurenge, izindi nazo zizamuka mu nzira yose yo kwa Murima ndetse zirajijisha zizakomeza kugenda zihuruka kuri zero ahubwo zikanda zihurukira aho bita za Gatongo aho ni muco hagati. Izindi n'umundi nishi nazo zazamutse inzira ya Rurambo kuko tubikesha abaturage batuye muri aka gace baravuga ko mu Rurambo hamaze kurenga ingabo nyinshi cyane za FARDC zirimo abasirikare b'abarundi ndetse n'abasirikare b'abazalendo na FARDC. Abasirikare bose ngo bafite umugambi wo gutera Rurambo ndetse no kwimira ingabo zishobora kwinuka zakaziba ziza gutanga umusada mu bice bikikije commune ya Minembwe. Andi makuru dufite nuko n'ubundi izi ngabo nazo zamaze kurenga ku Gatongo hazwi nko muco hagati zifite kwigaburamo ibice bibiri kuko ari nyinshi cyane, zimwe zikagenda zikaja gutera agace ka Bijombo kuko ubufatanye n'ubundi na za Mayimayi zikorera muri kano gace ka Bijombo. Izindi nazo ngo zikamanuka ziva ku Gatongo uzija gutanga umusada w'abazatera igice ca Mikenke ndetse Mikenke nayo ikazahurirwamo ngo n'abandi bazabinutse za Gipopo. Andi makuru avuga ko n'ubundi izindi ngabo zabashe nyinshi gusigara kwa Murima, zimwe zifite kuzamuka inzira yo kuri point 0, izi nazo ngo zimwe zikazamanukana Karingi, izindi nazo zija kandi mu Mikenke. N'ubundi izindi ngabo ziri kwa Murima nazo ngo zikazazamukana mu Koko yose zihurukira za Gakenke na za Karongi. Andi makuru dufite n'ubundi nuko ikindi gitero naco kirekereje Rugezi ngo kizinuka mu bice bita kwa Babengwa bizwiho nko mu Rurenge. Ikindi gitero n'ubundi nyamunini cyane kikaba carinutse naco mu Mushasha cyangwa se mu Rurenge zo kwibuye za Mabenga ndetse na za Kirembwe. Iki gitero kaba kirimo FDLR warico gifite kuzamuka naco kigafatikanya n'izi ngabo ziri kwa Babengwa naco kigatera Rugezi ndetse na za Biziba zepfo no kwirumba. Kuko tubikesha n'ubundi abaturage bakomeje bavuga ko hari ikindi gitero naco kimaze kugera mwibumba ahazwi nko kwa Gapingi ngo gifite gutera Gahwera na Kivumu. Rero nuko byifashe muri commune cyangwa se mu nkengero za commune ya Minembwe. Gusa nubwo bimeze gutyo abaturage ntimukuke imitima kuko twirwaneho iri maso. Aya makuru yose irayazi, yiyemeje gucungira abaturage umutekano n'ubundi izakomeza ibikore. Andi makuru n'ubundi avugwa mu nkengero za commune ya Minembwe nuko abaturage bose bakomeje gukora ibikorwa byabo by'ubuhinzi n'ubworozi ndetse ibikorwa by'iterambere, kubaka amazu. Ibi nabyo bikaba bikomeje hagati muri commune ya Minembwe. Ibi bikaba bibaye nyuma yuko FARDC ihunze isize ikoze amabi muri commune ya Minembwe. Twirwaneho kuri none ikaba ikomeje gufasha abaturage gukora ibikorwa by'iterambere, guhinga, korora ndetse no kubaka amazu ya kijambere. Andi makuru reka tuze kuyakomereza mu mujyi wa Uvira ahavugwa uruja n'uruza rw'ingabo za FARDC zikomeze kuhimena zituruka mu bice za Kalemi aho byaje bifite umugambi
ngo kwigarurira agace cyangwa se ibice M23 twirwaneho bamaze iminsi barabohoje muri Kivu y'Amajepfo ndetse na Kivu y'Amajaruguru, ngo kwa bafite umugambi wo kugaba igitero ca mbere aho bita Katogota ndetse na Kamanyola. Gusa nubwo bapanga ibingibi twirwaneho M23 bari maso ntibazemeye na rimwe ku mwanzi yongera kwinjira mu bice bigaruriye. Andi makuru dufite kuno munsi wa none nuko mu bice bya Walikali amahoro yongeye kugaruka nyuma yaho M23 yari maze iminsi igabwaho ibitero n'ihuriro rya leta ya Kinshasa, FRDC, Wazalendo hamwe na FDLR. Bari bamaze iminsi bagaba ibitero biremereye mu nkengero za Walikali, gusa nta na rimwe bigeze batsitsura umutwe wa M23 ngo bawigize inyuma cyangwa se bawukura mu birindiro byawo. Nshuti, tukaba tugushimiye ko wemeye kubana natwe kuno mwanya w'amakuru. Nimba utakora subscribe uyikore.